U sledećih 10 godina, znači od 1. januara 2014. do 30. novembra 2024. godine, javni tužilac za ratne zločine podigao 65 optužnica u kojima je optuženo najmanje 87 lica. Te brojke nam govore zapravo da je u prvih 10 godina procesuiranja ratnih zločina u Srbiji zapravo bilo, da su to bili u pitanju kompleksniji slučaji, budući da je sa 44 optužnice optuženo 150 lica, dok je u drugoj polovini 65 optužnica značilo da je optuženo samo 87 lica. Dakle, u pitanju manje kompleksni slučajevi u drugoj dekadi suđenja. Dobrodošli v уште една епизода од серијалот подкасти наменет посветен на транзицијската правда овде во нашиот балкански регион. Денеска разговараме со Јована Коларич од Фондацијата Центар за хуманитарно право во Србија, која е истражувачка долго време на оваа тема и ги истражуваше судските случаи кои се покренати во Србија, а се однесуваат на воени злосторства. Госпожо Коларич, hvala vam puno što ste prihvatili da govorite na ovu temu i da razgovarate sa nama na temu tranzicijska pravda u Srbiji, kako se ona sprovodi. Pre svega, kako se u Srbiji tretira ovaj proces? Ovaj proces se tretira kao jedan neuspešno okončan proces. Dakle, niko zapravo ne smatra da je to nešto što i dalje postoji ili se dešava. Mi to vidimo po tome kako se tretiraju jedini preostali mehanizam tranzicijne pravde u Srbiji koji možemo da vidimo, to su suđenje za ratne zločine. Sve ostalo je nešto što se odvija od strane zapravo civilnog sektora, a nema nikakvu podršku institucije Republike Srbije. Odnosno, mi već neko vreme, poslednjih 10 godina najmanje, prisustujemo jednoj revizionističkom shvatanju ratova 90-ih i pristupu onome što se desilo 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije. Dolazi do rehabilitacije lica koja su osuđena za ratne zločine i kaznu izdržala i zatim do jednog viktimološkog pristupa politici sećanja na te ratove, odnosno etnonacionalističkoj perspektivi koja zapravo ne dopušta bilo kakvo inkluzivno sećanje i postojanje drugih žrtava osim žrtava sopstvene nacionalnosti. Tako da zapravo jedini preostali mehanizam tranzicijne pravde u Srbiji su suđenja za ratne zločine koje su marginalizovana do te mere da mi recimo već 2 godine nemamo postavljenog glavnog javnog tužioca za ratne zločine. Iako smo sve do maja 2025. godine imali vršioca funkcije glavnog javnog tužioca za ratne zločine, mi zapravo nemamo izabranog glavnog javnog tužioca, što onemogućava zapravo neki strateški pristup procesuiranju ratnih zločina u Srbiji, a takođe onemogućava i bilo kakvu izvesnost u tome. Takođe, od maja 2025. godine mi nemamo više ni vršioca funkcije, taj je postupak izbora glavnog javnog tužioca za ratne zločine u toku, međutim to nije tema uopšte za javnost, niti je javnost u Srbiji zabrinuta što je situacija takva i što mi već 2 godine nemamo izabranog tužioca, niti postoji nekakva šira rasprava o tome. Dakle, i ta suđenja se odvijaju van očiju javnosti i ne postoji interesovanje medija za te postupke, izuzev onih postupaka, to je jednog postupka koje mediji intenzivno prate, a to je postupak koji se vodi u odsustvu protiv pilota Hrvatske vojske koji su optuženi za granatiranje izbegličke kolone 95. godine.
Međutim, taj postupak, pored toga što se vodi u odsustvu, je zapravo postupak koji se vodi protiv optuženih hrvatske nacionalnosti, a za žrtve u kojima su žrtve srpske nacionalnosti, što opet pokazuje da je i sam odnos medija, a ne samo vlasti takav da se govori samo o žrtvama srpske nacionalnosti, dok se sve druge teme i odgovornost za počinjene zločine ignoriše. Mi imamo ovde jednu veliku kampanju negiranja sudski utvrđenih činjenica, potpuno odsustvo shvatanja odgovornosti ne samo prema onome što se dogodilo, nego i u ovom trenutku u kom danas živimo, a u kome i dalje se više hiljada ljudi vodi kao nestalo. Dakle, mi živimo u društvima, sve zajednice bivše Jugoslavije žive u društvima koje imaju nasleđe tih ratova i koje su opterećene tim traumama iz tog perioda, a nijedna zapravo ne čini ništa da adekvatno odgovori na te traume. Vi već godinama sledite humanitarno pravo i sve ono što se dešava i u Srbiji. Kakva je vaša ocena za pravosudni sistem u Srbiji i koliko je toga završeno ispred srpsko pravosuđe, a koliko slučajeva su završili u Hagu? Pa što se tiče tužilaštva za ratne zločine u Srbiji, koje je uspostavljeno od 2003. godine do danas, znači za 20 godina procesuiranja, mi smo analizirali kao Fond za humanitarno pravo, koji pratimo suđenje od početka, znači od prvih suđenja za ratne zločine u Srbiji. Ono što smo mogli da vidimo jeste da je do kraja 2013. godine od osnivanja tužilaštva za ratne zločine tužilaštvo podiglo optužnice protiv ukupno 150 lica u 44 postupka za ratne zločine. U sledećih 10 godina, znači od 1. januara 2014. do 30. novembra 2024. godine, javno tužilaštvo za ratne zločine podiglo 65 optužnica u kojima je optuženo najmanje 87 lica. Te brojke nam govore zapravo da je u prvih 10 godina procesuiranja ratnih zločina u Srbiji zapravo bilo, da su to bili u pitanju kompleksniji slučaji, budući da je sa 44 optužnice optuženo 150 lica, dok je u drugoj polovini 65 optužnica značilo da je optuženo samo 87 lica. Dakle, u pitanju manje kompleksni slučajevi u drugoj dekadi suđenja za ratne zločine u Srbiji, a takođe u drugoj dekadi imamo i primetan veći udeo ustupljenih predmeta iz Bosne i Hercegovine, odnosno od podignutih 65 optužnica, 29 optužnica je samo rezultat samostalnih istraga javnog tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, dok su sve ostale optužnice zapravo ustupljene iz Bosne i Hercegovine. To nam pokazuje zapravo da je tužilaštvo za ratne zločine prikazuje nedovoljne rezultate, budući da to tužilaštvo zaista u poslednjih 10 godina imala i povećane kapacitete i uslove da radi na složenim predmetima. Nažalost, do toga nije došlo. Takođe se i samo usmerenje tog tužilaštva donekle izmenilo i poslednja postavljena tužiteljka, glavna javna tužiteljka za ratne zločine Snežana Stanojković imala jasno usmerenje da fokus bude na tome da se procesuiraju oni predmeti u kojima su žrtve Srbi. To je značilo već tada kada je ona prvi put izabrana za tužiteljku, zapravo usmerenje na suđenje u odsustvu, budući da su počinioci zločina nad Srbima zapravo državljani drugih zemalja. Tako da mi sada u Srbiji imamo dva suđenja u odsustvu. Jedno je, kao što sam ranije navela, protiv oficira Hrvatske vojske, a drugo je protiv državljanina Kosova i jednog Albanca koji se tereti za ubistvo Srba na Kosovu. Dakle, ta vrsta
I ono što je bilo oduvek primetno, a što sada u drugoj dekadi dolazi do izražaja koliko je problematično, to jeste da je u prvih 10 godina gotovo u potpunosti izostalo procesuiranje visoko rangiranih počinilaca iz reda vojske i policije i da je zapravo tužilaštvo sve radilo da izbegne procesuiranje oficira vojske i policije, a da u drugoj dekadi kada i dolazi do procesuiranja nekih pojedinih visoko rangiranih osumnjičenih, zapravo mi se nalazimo u situaciji da je dobar deo njih već dosta star i da dolazi do odustajanja od procesuiranja, budući da oni više nisu procesno sposobni, odnosno da je prošlo toliko vremena. Sad, narednih 10 godina je zapravo poslednjih 10 godina kada će suđenja biti uopšte moguća, budući da i žrtve i počinioci i svedoci naprosto umiru i da sve manje postoji predispozicija da se takvi postupci uopšte vode, bez obzira na činjenicu da suđenja ne zastarevaju. Ono što se nije izmenilo od momenta kada je tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji uspostavljeno do dana današnjeg jeste da Srbija odbija da procesuira krivično delo zločina protiv čovečnosti i da procesuira samo ratne zločine protiv civilnog stanovništva ili ratne zločine protiv zarobljenika, ali nažalost odbija da procesuira krivično delo zločin protiv čovečnosti, čime neka od krivičnih dela koja procesuira kao ratni zločin zapravo dekontekstualizuje, jer potpuno oduzima biće tog dela koje podrazumeva i sistematičan i sveobuhvatan napad i slične stvari. Tako da, nažalost, nije došlo do nekog unapređenja sudske prakse u tom pogledu. A koliko su od ovih slučaja dobili završnicu na sudu? Dakle, ovo su sve optužnice za koje sam vam rekla, to su one koje su došle do suđenja. Morala bih da pogledam. Pitam za presude. Otprilike kako stoje stvari sa presude? Proteklih 10 godina pokrenuto je 56 postupaka, a od toga je 28 pravnosnažno okončano. U Srbiji takođe je primetno da neke od optužnica, da neke od predmeta traju i više od 10 godina. Tako je i dalje u toku postupak koji je počeo, za koji je podignuta optužnica iz 2010. godine, to je predmet Ćuška. I dakle 2010. je podignuta optužnica, mi sada čekamo presudu apelacionog suda u tom predmetu, a to znači da 15 godina u toku postupak, tokom tog vremena svakako došlo i do smrti nekoliko optuženih i oštećenih i takođe i svedoka, tako da nužno dolazi i do smanjenja broja žrtava u tim predmetima, jer u tom slučaju, ukoliko neko od optuženih, kada je više optuženih u pitanju, ukoliko neko od optuženih premine, onda dolazi do preciziranja optužnice, nakon čega zapravo dolazi do smanjenja broja žrtava u samoj optužnici. Tako da, nažalost, sličan slučaj i sa predmetom Štrpci, koji je dalje u toku, odnosno krenuo iz početka 2014. godine. To je bio dobar primer, recimo, regionalne saradnje, kada je 2014. godine vođena zajednička istraga tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva u Srbiji, nakon čega je u istom danu su uhapšeni osumnjičeni za ovaj zločin koji su se nalazili u Bosni i Hercegovini i osumnjičeni koji su se nalazili u Srbiji. U Bosni i Hercegovini je taj postupak pravosnažno okončan, tako da je tamo suđenje završeno, dok u Srbiji je postupak protiv prvobitnih 5 optuženih sada rezultirao time da je suđenje krenulo iz početka, a da su međuvremeno dva optužena umrla. Tako da se vodi postupak protiv tri okrivljena i to je naprosto posledica tako dugog trajanja
postupaka. Takođe, postupci za Srebrenicu su ovde karakteristični jer se ni u jednom predmetu zapravo ne sudi za genocid, kao što je poznato zbog prosto političkog nepriznavanja pravne kvalifikacije zločina počinjenog u julu 1995. godine u Srebrenici, tako da se ne sudi za genocid i veoma često se u tim predmetima čak ni ne pominje reč Srebrenica, i događaji koji se stavljaju na teret optuženima se na taj način predstave da se u potpunosti izdvoje iz događanja, odnosno kompletne operacije koja se dešavala u julu 1995. godine u Srebrenici. A koliko su slučajeva završili u Hagu? I kakav je tamo onaj prosek ili procenat koji je dobilo završnice, pričamo oni koji su već osuđeni? I može li taj sud u Hag da nekako popuni ovu rupu koja imamo mi u našim domaćim pravosudnim sistemima? Da, pa taj namera suda, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju nikada nije bila da u potpunosti popuni tu rupu, kao što ste rekli, nego nešto drugo, da uopšte omogući procesuiranje tih visoko rangiranih počinilaca. Pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju optuženo je 161 lice, 93 je osuđeno na kraju i nekoliko njih kasnije pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove. Dakle, ono što je tu važno jeste da smo zaista imali priliku da na optuženičkim klupama vidimo visoko rangirane počinioce, da vidimo političke, vojne i policijske zvaničnike iz svih zemalja bivše Jugoslavije zapravo tamo, i da smo mi zapravo imali i u priliku da vidimo i uspostavljanje nove sudske prakse, poput prakse procesuiranja seksualnog nasilja u ratu, koje se po prvi put definiše i kao zločin protiv čovečnosti i tretira kao postupak kao deo etničkog čišćenja i zločina protiv čovečnosti. Tako da značaj suđenja u tribunalu je zaista nemerljiv za uopšte uspostavljanje nekažnjivosti u odnosu na ratne zločine, za uspostavljanje kažnjivosti, u postupcima za ratne zločine u odnosu na događanje u bivšoj Jugoslaviji, ali nažalost sve ono što nam je tribunal ostavio kao ono što mi možemo danas da koristimo nisu samo sudske utvrđene činjenice. Nama je danas dostupno i stručnoj javnosti i različitim istraživačima je dostupna baza Haškog tribunala u kojoj se nalaze dokazni predmeti koji su korišćeni u sudskim presudama, tako da mi zaista imamo jednu vrstu arhive dostupne svakome da je koristi i da nastavi istraživanje na temu ratova u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, to se ne tiče samo onoga što je sudski utvrđeno i onoga čime se sud bavio, nego mi zaista možemo da se bavimo različitim aspektima tog rata upravo na osnovu toga što su nam dostupna originalna dokumenta vojske i policije, različitih državnih organa, i da zapravo se bavimo, da nastavimo da proučavamo taj period i kroz istraživanja koja nisu strogo pravnička. Dakle, da pokušamo da razgovaramo o tom ratu ne samo iz ugla krivične pravde, nego i onoga što se desilo iz ugla historiografije, sociologije i slično. Tako da nasleđe tog tribunala je zaista nemerljivo. Mi takođe i u odnosu na domaće suđenje, recimo suđenje generalu Milenku Živanoviću, koji je pred sudom u Beogradu optužen za događaje u Srebrenici, odnosno za proterivanje stanovništva Srebrenice, taj predmet je pred
pred Višim sudom u Beogradu završio tako što je postojala saradnja između Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije i Tužilaštva međunarodnog mehanizma za krivične sudove. Dakle, postoji ta saradnja i dalje između domaćeg pravosuđa i preostalih institucija u Hagu. Dakle, to je zaista nešto što bi i pravosudni organi svih republika trebali da iskoriste jer im stoji na raspolaganju kao mehanizam, a takođe i istraživači, kažem, kroz ovaj pristup bazi koji je zaista jedinstven u svetu, jer izuzev tribunala u Ruandi i tribunala u Hagu niko nikada nije postavio svaki dokazni predmet koji je izveden, a koji je naravno na kojem ne postoji oznaka tajnosti, kako se nije ponudio javnosti na taj način da je to zaista jedinstven arhiv u svetu. Zaista. Da, mora da razgovaramo na ove teme kako bi došli do ono što želimo, jedno mirno društvo, jedan mirni region, ali spomenuli ste na početku da nema interesa kod medije, što malo izgleda kao na stanje i u Makedoniji, u Kosovo i u Bosni, kao da ne želimo da puno pričamo o ovu temu. I za kraju moram da vas pitam kakve su političke narative u javnosti, da li oni imaju uticaj na generalno javno mnenje ili na interes medija takođe? Apsolutno. U Srbiji je to zaista dramatično prisutno nakon dolaska Srpske napredne stranke na vlast od 2012. godine. U toku jedna zaista jako intenzivna intervencija u prošlost, da tako kažem, političkih struktura, jer je sve zapravo cela Srpska napredna stranka je kompletno svoj legitimitet uspostavila upravo na sećanju na 90. I ta vladajuća struktura zapravo oblikuje ne samo atmosferu, nego i celokupan dominantan javni diskurs i odnos javnosti prema onome što se desilo. Taj pristup vladajuće stranke se zasniva na populizmu, zasniva se na dihotomiji herojstva i žrtava, i srpski heroji i žrtve su zapravo jedini koji postoje, bez obzira što se ne problematizuje ko su to srpski heroji. Mi smo, verovatno ste i vi u Makedoniji imali priliku da ispratite situaciju sa muralima Ratku Mladiću, koji su sve prisutni na zidovima fasadama Beograda. Lica koja su osuđena pred Haškim tribunalom su pod ovim režimom zapravo promovisani u neupitnih heroja. Sve utvrđene činjenice o počinjenim zločinima su do kraja osporavane i negirane. Uopšte, taj prostor za činjenice, za razgovor o činjenicama se toliko suzio da režim uspeva da ostane neuznemiren, da institucije ostanu neuznemirene, ali ono što je poražavajuće jeste da su taj jedan narativ, taj diskurs herojstva i po znacima navoda odbrambeno-oslobodilačkih ratova preuzeli i oni mediji koji bi tradicionalno trebali da budu kritički orijentisani prema promišljanju onoga o čemu izveštavaju, ali nažalost to su naprosto sada već postali neke neupitne stvari. Znači više se uopšte to ni ne osporava, niti dovodi u pitanje i nekako ne postoji više taj prostor. Kao što sam rekla, uopšte, znači nijedan medij ne prati suđenja za ratne zločine koje su javna, kojima može da prisustuje svako. Ne postoji izveštavanje sa tih suđenja. Kada su u pitanju ta državna obeležavanja, različite komemoracije događaja iz ratova 90-ih, uopšte se nekako ne kontekstualizuju tih događaja koje država obeležava, zašto ih obeležava i način na koji ih obeležava, ili se recimo nikada
tokom recimo obeležavanja godišnjice Oluje. Ovde nikada ne postavi pitanje zašto žrtve Oluje zapravo u Srbiji nemaju status civilnih žrtava rata. Dakle, čak ni u u toj tako postavljeno, potpuno iskrivljeno postavljenoj slici u kojoj postoje samo srpske žrtve, čak ni tada se ne postavlja pitanje ugroženih prava i tih žrtava koje zapravo može da unapredi upravo ova država u kojoj oni danas žive i čiji su državljani. Ali, nažalost, to naprosto ne postoji prostor za tako nešto. Gospođo Kolarića, hvala vam puno što ste bili deo našeg serijala podcasta na temu tranzicijska pravda na Balkanu. Hvala vam puno. Hvala vam na pozivu. Јас сум Кристина Атовска, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. На следната епизода се гледате со колешката Иви Шкопи. Довидување од мене.